Zamislite mesto gde nema drveća, nema trave, nema hlada, samo kamen, belo kamenje koje prži oči i stopala. More ga zapljuskuje sa svih strana, ali ni ono ne donosi olakšanje. Vetar duva nemilosrdno, nosi krikove i vraća ih nazad. To mesto zove se Goli otok. Za neke to ime zvuči gotovo egzotično. Za one koji su tamo bili, to ime je simbol pakla. Pakla koji su stvorili ljudi za druge ljude. Ovde nisu dolazili okupatori, nisu dolazili strani vojnici. Ovde su jedni druge slali, svoji, komšije, prijatelji, rođaci. Jedan pogrešan pogled, jedna rečenica i mogao si da završiš ovde. A zašto? Zato što je Jugoslavija posle Drugog svetskog rata bila zemlja na raskršću. Pobedila je fašizam, stvorena je nova država. Na njenom čelu Josip Broz Tito. U početku Tito i Staljin bili su braća po ideologiji, dva velika vođe komunizma. Ali 1948. dolazi do raskola. Jugoslavija odbija da se pokloni Moskvi. Tito odbija da bude Staljinova marioneta. I Staljin to nikada nije oprostio. Sovjetski savez i zemlje istočnog bloka prekidaju odnose sa Jugoslavijom. Tito ostaje sam i uplašen. Jer ko zna koliko ljudi u njegovoj zemlji još uvek gleda prema Moskvi. Tako počinje progon. Lov na informbirovce. Ljude optužene da su verni Staljinu, a ne Titu. Često bez dokaza. Dovoljna je bila anonimna prijava. Ponekad čak ni to, samo nečije sumnje. I tako hiljade ljudi završavaju na kamenu Golog otoka. Oni koji su stigli tamo prvo su doživjeli šok. Prizemljenje iz vojnog kamiona, slepa vrućina. More svuda, ali ni kap vode da se pije. Nema ćelija sa krevetima. Nema zidova da pruže bar privid sigurnosti. Samo barake, bodljikava žica i beskonačno kamenje. Tamo ih nisu čekali samo stražari. Čekali su i drugi zatvorenici, koji su već naučili pravila. I koji su, da bi sebi olakšali kaznu, lomili novo pristigle. Psihički, fizički, do krajnjih granica. Na Golom otoku nisi bio samo zatvorenik, bio si i vaspitač, bio si i sudija i dželat. Ako si hteo da preživiš, morao si da tučeš druge, morao si da ih optužiš, nateraš na priznanja, ponižavaš, jer jedini način da zaštitiš sebe bio je da slomiš nekog drugog. To je bio sistem, u njemu niko nije ostajao čist i to je ono što je Goli otok činilo gorim od običnog zatvora. Ovdje si morao da prodaš sopstvenu dušu da bi ostao živ. Ali kako smo došli do toga? Kako je uopšte nastao Goli otok kao logor? Posle raskola sa Staljinom, Tito i njegovi saradnici znali su da moraju da učvrste vlast. Morali su da pokažu narodu da nema mesta za izdajnike. Ali nisu hteli da ih šalju u Sibir, jer to više nije bio bratski put. Trebalo im je nešto njihovo, jugoslovensko. Tako su izabrali ovo pusto ostrvo u severnom Jadranu, nedaleko od Raba. Do tada Goli otok bio je samo hrpa kamenja koji su izbegavali čak i ribari. Nije bilo vode, nije bilo ničega. Baš zato je bio savršen. Prve barake nikle su 1949. godine i vrlo brzo hiljade ljudi našlo se tu, daleko od očiju javnosti. Bez suda, bez presude, osuđeni samo nevidljivom rukom paranoje. I dok su se Tito i politički vrh Jugoslavije slikali sa stranim diplomatama, hvalili napretkom i bratstvom i jedinstvom, u senci na ovom kamenitom ostrvu odvijala se drama koju je malo ko znao u potpunosti. Zato ostanite do kraja ove priče, jer tek ćemo u nastavku vidjeti šta su tačno ljudi tamo prolazili. Kakve su kazne postojale i zašto ni danas, decenijama kasnije, mnogi bivši zatvorenici ne mogu da zaborave Goli otok. Kada su prvi zatvorenici stigli na Goli otok, mislili su da idu u običan zatvor. Mesto gde će odslužiti kaznu, možda kopati, raditi nešto, čekati slobodu, ali vrlo brzo shvatili su da ovo nije običan zatvor. Na Golom otoku nisi imao zidove koji te štite, nisi imao čak ni senku da predahneš, bilo je samo sunce koje nemilosrdno prži i kamen. Kamen koji su ti svakodnevno stavljali u ruke da ga nosiš, premeštaš, lomiš, bez jasnog cilja, osim da ti slome duh. Najstrašnije nije bio rad, najstrašnije je bio sistem. Na Golom otoku od samog početka primenjena je metoda koja se zvala prevaspitavanje kroz samokritiku. To je značilo da si morao da priznaš da si kriv, čak i ako nisi znao zašto si ovde. I ne samo to, morao si da optužiš druge.
Organizovani su sastanci, takozvani zborovi, gde su zatvorenici sedeli u krugu. Ako neko nije dovoljno glasno i uverljivo kritikovao druge, bio je sledeći na udaru. Ako nisi dovoljno napao prijatelja, možda su i tebe označili kao skrivenog inforbirovca i onda je ceo krug ustajao protiv tebe. Ljudi su vikali, pljuvali, udarali. Prijatelji od juče postajali su tvoji tužitelji, jer jedini način da zaštitiš sebe bio je da slomiš nekog drugog. U tom paklenom mehanizmu niko nije ostajao neukaljan. Morao si da učestvuješ, jer oni koji nisu hteli brzo su završavali na posebnim kaznama. Kazne su bile surove, stajanje satima na suncu bez kape dok kamen gotovo gori, nošenje kamenja s jednog kraja logora na drugi i onda opet nazad samo zato što su tako rekli, izolacija bez vode, pa čak i tuče koje su zatvorenici sami međusobno sprovodili. Hrana je bila oskudna, voda još oskudnija. Ako nisi bio poslušan, sledeći obrok mogao je da ti izmakne. Ako nisi pokazao dovoljno revnosti na sastancima, mogao si ostati bez ičega. I sve to se odvijalo pod budnim okom stražara, ali još više pod budnim okom drugih zatvorenika. Jer svaki zatvorenik znao je da ako ne prijavi sumnjivo ponašanje kod nekog drugog, mogao bi sutra i sam da bude prijavljen. Tako je Goli otok postao mašina za lomljenje ljudi. Ostrvo na kome su te terali da sam rušiš sve što si bio. Da se odrekneš svojih uverenja. Da okreneš leđa prijateljima, da priznaš krivicu koja možda nikada nije postojala. I to je bio cilj. Ne samo da te zatvore fizički, nego da ti zauvek slome dušu. Ali uprkos svemu, neki su pokušavali da sačuvaju zrno dostojanstva u sebi, potajno. Negovali su nadu da će ovo jednom proći, da će jednog dana gledati ovo more ne kao granicu, već kao put kući. U sledećem delu pričat ćemo o konkretnim pričama ljudi koji su prošli kroz pakao Golog otoka, o njihovim svedočenjima, traumama i o tome zašto mnogi ni decenijama kasnije nisu mogli da govore o onome što su tamo doživeli. Na Golom otoku nisu bili samo brojevi, nisu to bile samo statistike, spiskovi ili suve političke etikete. Tamo su bili ljudi, svako sa svojom pričom, svojim strahovima, svojim snovima koji su ostali zarobljeni među kamenjem. Jedan od njih bio je Mile, mladi radnik iz Beograda. Svi su digli ruke, ko je protiv? Ja sam digao ruku jer nisam hteo glasati za ono što ne znam. I od onda sam postao bijela vrana, divlja za odstrel. I stalno su me uhodili i provocirali i onda su me uhapsili 24. oktobra 1949. Meni su doušnici bili moji prijatelji, tako da oni po cijeli dan bi me uhodili. Neukusno, ja ne bi mogao prijatelja uhoditi. Ja bih radije rekao, čujte, ja nisam dorasao tom zadatku. A neki je mogu. Optužili su ga da je informbirovac jer je u kafani navodno rekao da Staljin ipak zna bolje. To nikada nije dokazano, možda čak nikada nije ni izgovorio te reči. Ali bilo je dovoljno što je komšija hteo da se osigura i prijavio ga. Bolje da strada Mile nego on. Na Golom otoku Mile je brzo naučio pravila. Prvog dana su ga naterali da stoji na suncu satima dok mu koža nije popucala. Drugog dana morao je da se odrekne svega u što je verovao. Trećeg dana gledao je kako njegov prijatelj iz detinjstva dobija batine jer nije dovoljno glasno osuđivao drugi. Mile je kasnije govorio, najgore nije bilo kad tuku tebe. Najgore je kad te nateraju da tučeš nekog ko poznaješ celog života, a ti to uradiš jer nemaš izbora. Druga priča je Jovanova, profesor iz Novog Sada. Njega su optužili da je pisao pisma Moskvi. To nikada nije dokazano, jer ta pisma nisu ni postojala. Na sastancima Jovan je pokušavao da ćuti, da se skloni, da ne upire prst u drugi. Mislio je, možda će ga ostaviti na miru. Ali upravo ta tišina bila mu je presuda. Na Golom otoku ćutanje je značilo krivicu. Jednog dana došao je red na njega. Pukla je komanda. Jovane, ustani, kaži ko su tvoji saradnici. Kaži ko te je nagovorio da voliš Staljina. Jovan je samo klimao glavom i šaptao da nema nikog. To je bilo dovoljno. Sledećih 7 dana proveo je u izolaciji bez hrane, bez vode, samo sa užarenim kamenom pod telo. Kad su ga izveli, bio je upola lakši, ali oči su mu i dalje sijale prkosom. I baš zato
morao je da ostane još godinu dana. Bilo je i onih koji su pokušali da pobegnu. Ponekad bi grupa očajnika u noći skočila u more i pokušala da dopliva do slobode. Ali more je hladno, struje su jake, a obala daleka. Retko ko je stigao. Većina se utopila. Neki su pronađeni danima kasnije, tela raznesena među stenama. Stražari bi samo zapisali u knjigu: pokušao bekstvo, more presudilo. Kad su se zatvorenici vraćali kućama, oni koji su preživeli nosili su ožiljke. Na telu, ali još više u duši. Mnogi nisu smeli godinama da pričaju šta su tamo doživjeli, jer strah nije nestao. I dalje je mogao neko da te čuje, da prijavi i da pokrene novu istragu. Tako su ćutali godinama, decenijama. A deca i unuci tih ljudi često su tek posle mnogo vremena saznali pravu istinu. Ko je njihov otac bio? Zašto je noću vrištao u snu? Zašto nikada nije voleo leto, sunce i more? Goli otok nije bio samo ostrvo, bio je to sistem, pakao koji je nastao iz straha i želje za potpunom kontrolom. I dok god ljudi žive u svetu gde strah može da pobedi razum, negde može da nikne novi Goli otok. Godine su prolazile, Tito je učvrstio vlast, Jugoslavija je postajala sve više poštovana u svetu, zemlja nesvrstanih, most između istoka i zapada, a Goli otok, on je tiho nastavio da postoji. Još od kasnih 50-ih broj zatvorenika počeo je da opada, odnosi sa Sovjetskim savezom polako su se normalizovali, Staljin je umro, došli su drugi lideri, a sa njima i nova politika. Goli otok više nije bio politički potreban kao pre, polako su ga punili običnim kriminalcima da bi prikrili njegovu pravu istoriju. Do 70-ih logor je zvanično zatvoren, ali ono što je ostalo to nisu bile samo prazne barake i bodljikava žica, ostale su hiljade slomljenih života, ljudi koji su se vratili u svoje gradove, sela, porodice, ali nikada nisu bili isti. Jugoslavija nikada nije volela da priča o Golom otoku, to nije bio deo one lepe slike bratstva i jedinstva kojom su se hvalili pred svetom. O tome se ćutalo, šaptalo. Ljudi koji su bili tamo uglavnom su ćutali iz straha. Decenijama posle taj strah je i dalje bio tu. Sedeo je sa njima za stolom, išao s njima na njivu, ležao s njima u krevet. Neki su progovorili tek 90-ih, kad je Jugoslavija već pucala po šavovima. Tek tada su se otvorile prve emisije, knjige, intervjui. Tek tada su deca i unuci saznali šta je deda prošao. A Goli otok, ostrvo je ostalo tu gde je bilo. More ga i dalje zapljuskuje, sunce ga i dalje peče. Samo što su sada barake u ruševinama, žica je zarđala, a tišina ponekad glasnija nego ikad. Ponegde se mogu vidjeti grafiti turista, ostaci konzervi, poneka prazna flaša. Ljudi dolaze brodićima, razgledaju, slikaju se, ne znajući ili ne razmišljajući šta je to mesto nekad bilo. Za mnoge to je samo još jedna mračna atrakcija, ali za potomke onih koji su tu patili, Goli otok je groblje bez nadgrobnih spomenika, mesto gde su sahranjeni njihovi snovi, mladost, zdravlje i dostojanstvo. I možda je najstrašnije to što ni danas nismo sigurni da smo naučili lekciju, jer istorija ima običaj da se ponavlja, a Goli otok je večiti podsjetnik koliko lako strah i moć mogu da sagrade svoj logor bilo gde, čak i u glavama ljudi. U posljednjem delu pričat ćemo o porukama koje Goli otok nosi za nas danas. Zašto je važno da pamtimo, govorimo i podsjećamo se? Jer samo tako možemo da budemo sigurni da se ovakve stvari više nikada neće ponoviti. Goli otok danas je samo senka onoga što je bio. Ruševine stoje kao nemi svedoci. More koje zapljuskuje obalu nosi sa sobom hiljade neispričanih priča. Ako se dovoljno zadržiš na tom mestu, možda ćeš i osjetiti nešto. Teški vazduh, nevidljive poglede onih koji su ovdje proveli svoje najgore dane. Nečujne krike koji još odzvanjaju među kamenjem. Ova priča nije tu da bi krivila samo jednu ideologiju, jednog čoveka ili jedno vreme. Ona je tu da nas opomene. Da nam pokaže koliko je tanka linija između društva koje slavi slobodu i društva koje šapuće od straha. Na Golom otoku nije bio problem samo Tito, nije bio problem samo komunizam. Problem je bio u ljudima koji su ćutali,
koji su gledali na drugu stranu, koji su radije prijavljivali nego rizikovali da i sami budu prijavljeni. Zato je važno da pričamo ove priče, da pamtimo imena onih koji su stradali, da učimo našu decu šta se dogodilo i zašto nikada više ne sme da se ponovi. Jer svaki narod koji zaboravi svoju prošlost, osuđen je da je doživi ponovo, samo u drugom obliku, pod drugim zastavama, sa drugim liderima. Ali mehanizam će biti isti, strah, podele i na kraju logori. Bilo da su na pustom ostrvu ili u zatvorima naše sopstvene savesti. Ako vam se dopala ova priča, ostavite like i komentar. Podelite ovo sa nekim jer možda nikada nije bilo važnije nego danas da znamo gde nas mogu odvesti slepa lojalnost i tišina. Pretplatite se na kanal da zajedno otkrivamo još ovakvih priča. Priča koje nisu samo o prošlosti, već i o nama.